Namin anukan ang nagsubli-subli asim makdaw kwaraw. Jak pa ngamin na puno di pagdigos ni Uncle ka, oh. Ay, agdigos mo langan ni Kapitan. Nana, pinilit niya antik ngagdigaos. Ah, rumbang lang. Makitam di asok iti kusina ta. Apay day jay nga asaw. Idadadangan ni antik ni Uncle ko iti pagdigos na. Ay, kutun na. Nukas taaman manung agdigos ni Uncle Mau. Ama idadangan iti pagdigos na. Dapan ka lang si Macdo iti danam, manong nga oras mo jayay. Nagistorya kami pa'y kinikwarog ah. Nagado ka ti pakis-istorya mo natatawa ya. At danadam. Anya day tangay. Agdigos ka naw ni Kapitan. Anya. Good news day ta. Kita man, oray sika ka maragsakan. Talaga maragsakan na ka. Mayat day ta damag, tuyag. Amin tayo abo marangay, kat maragsakan. Tagdigos mo't laangan ti Kapitan tayaw. Kasimot ni Uncle ko antay. Permiti pigar-gar na. Malamin pa lang kat nagpudot matjay pinagdigos na. Kitaan ni Uncle aw. Agin ko na lang dayta. Nagangkit samot time. Naagasan ng tiangkit na. Patpat siyamat. Marigatan samot nga umangas. Oh, nangag mo antay. Agdram-drama lang ni uncle mo, Kwarog. Denggam daytoy. Kwarog! Anya ti kayat mo asidaan inton madamdama. Ay, muray na tanglatan antay. Anya agatan, papaitan mo na. Makapalukmag ti karnay, Uncle. Papaitan kunak na Nangag mo, Kwarog. Dayta ti adangkit na. Unyag pa isaw. Saan mo tan nga gangkit ni Uncle ka? Agdram-drama lang ni uncle mo kunak tumad. Ay, siyak ti patsam, Kwarog. Basta ti Kapitan. Kadigdigos ko gayam. Nakasukat ka pa'y. Mayat-mayat lang kagawan. Kasta ko maakanayon. Kababain mo't kada kayo no jak agdigos. Madlaw ko nga men nga no umasidaga kat aputan nyo ti agong yo, pati pa'y lapayag yo. Kat maulaw kami nga men. Itangay, saan kayo nga agapot iti agong yo? Saanan, Kapitan? Nabanglo ka nga minan. Nabanglo ka nun ni Kapitan Badaw. Amaw, damag kumuday ta. Sugarot na mapanak itan, iti barangay hal. Tanya ti aramidumijay. Nagkapoy ka na ya. Kino idi pa nga ibabaw na kabapan makisarita ka ni parinteng. Ayun anya. Kiyon Mike, ibabaw na tamapag ko kasarita ni parinteng. Wan, amukaw. Papan kuman ikan iti kwarto. Akan kwa na Badaw. Saan na makaulaw ti umay dito barangay hall pare ah. Apay pare, maulaw ka aya ide no umay ka ditaw. Kiyon Mike, sumragag pa lang dita ridaw. Ay, maulaw account. Ay, nauyaw ka mo't unay Sa nabali paray, tahan na bang luka itan. Ay. Hindi pa kahit akayat ka kasarita. Idi pa'y gayam, apay nga itakalangarod nga imay nga pare. Maulawak nga raw paray. Ay nabanglo akaw. Ay wen, anya nga ti umay mo ibaga. Damagik lang magting ka no manaw. Manaw, di kayat mo akwarta. Ha? 5,000 no 10 arriba. Agpili ak dita. Ay kayo na, nagpili ka paray. Ay, siyempre. Pilyak ti 10,000 aribo. Oh. Kung kahit analain ka nga agpilay paray. Apay adamdamagam. Ha? Ato, 10 arribong paray. Ay, kandak adagos iti takwar. Ay kayo na paray. Isugayam ti kayat mo. Ti itid kumitadagos king ka. Ay, thank you. Thank you pare. Kumparitan paray. Sigud mat nga kumparita. Ay katatadanangan kumparita itan paray. Win ah.
Gapo kami dita barangay haul tata ba daw? Why, kitiniktak ng Uncle Mau iti kwarta. Ha? Inikam ni Uncle ko iti kwarta na. Tapay nga inikam. Uy na, agkumpare kami gayam. Siya ngay, di nakikan iti kwarta. So nga ron na sinabat ka, taigtang kamot iti kwartam. Ha? Uray siya, ikanak iti kwarta. Ay, kit mo na. Ha? Sus, 5,000 tayo ta. Nagatuan. Saan mo na bilangay? Tamangan doon na makakita. Di bulsa mo. Ay kat, una. Siguro dumlang nga saan abot-bot tayo ta bulsa ma. Tapos saan na matinak. Tata ba daw? Apay nga inikanak iti kwarta. Ay, kit mo na. Pagkaanakan nakagayam di kumpare. Ha? Riwan gaya man niya. Nagpalod ka itay, itaaglod ka manag. Kung kagawad. Agaramak man, taadon tilod ka. Adun sa tikwartam load ka, load. Ibusak tilod ala ko. Adu nga agpaiso tikwartam Nagdanangtag kanya. Asino tinangtad ta dumawatakman mo. Tsak ibagbaga. Di na kaya't nga ibagat. Isekretong pailaang mo. Anong kagawad? Inikan namot ni Uncle ko iti kwarta na. Asino day ta ata o abas talatan mangtad iti kwarta. Ibagaman mo't kanyak. Tsak ngarod ka no ibagbaga. Asino nga taaya day ta. Wun gayam. Mapan mo man kitaan di tabalay da kabadong kan marituyang. Taadamang mangeg ko nga agpaspasugal damot kano di tabalay da. Ha? Ay, awan ti amok di ta kagawad. Mapan mula ang kitaan. Taibaw bawal kat ni kapitan ti anyaman a klase ti sugal di ti barangay. Nabayag gaya man akayat na ka makasarita ni Paribada. Taapay kano asan na ka akinasarita ide? Una tadyak ka nung amin agdigdigos, idi. Makitam day ta nagpintas nga ipikto ti panagdigos mo. Wun nga rin. Kinamaw. Inikanak pa iti kwarta ni Paribada. Inikan na ka iti kwartam. Ada dito'y bulsak ti intin. Kita akman. Kanyat makunap. Na. Sagsasangaribo mag... nagadunday ta nga intinakan ka. Agsidata iti papaitan ita. Papaitan tumanan, papaitan tumanan. Ay, kahit naragsak ka makaawat iti kwarta. Ay, sino mo na? Maragsakan na makaawat iti kwarta. Di mo na panunot no apay nga inikan na ka iti kasta kadakala kwarta. Apay nga panunutik pa'y lang. Awatik lata na. Manuday ta inted na. Ay, kwartak na ito. Bilangak laang mat Ay, kisayam tumanin. Agsala-sala sana ito doje katuday. Apay nga taan naragsak ita ni Marituyan, Maray. Uray lang kanta-kanta. Maray! Ay, kukumaray! Kita nyo jay katunay, Ay, saan aday ta katuday ti ito daw, Maray. Ta sabali ti kitkitaan mi ka ni Mari Banang. Wen nga agpaiso, Marituyan. Kitkitaan may day tabalayo, anaga daw akanayon ti tao. Mas daaw kami no apay. Saan ka di aday tabalay mitikitaan nyaw? Jay katuday, tanagado ti sabong na. Mabalin kayo ama panagalay ti siday nyaw. Song batampay, day ti sa ludsud may. Apay nga adu akanayon ti tao di tabalayaw. Anya ti aramiden dagiti tattao di tabalayaw, Marituyan. Sapay dumayo pay dagiti taga sabali a barangay. Birthday ngamin ni Badungkaw. Apay, mamin ano nga ag-birthday ni Badung mo, Mare? Makabulan samutan nga ag-birthday? Nagkakanta tayo kitay kukumaray. Apay nga ta akanayon anagado ti tao di tabalay da pari Badong kan Marituyan. Apay kumano ado ti tao?
Apay, saan ka amas daaw? Ingkamot kitaan Aha, na barak ang mapanmangkit. Kita? Kat no si kati kapitan, Eh. di mo kit dibiyangan ang dagiti ka baranggayam nga agar aramid iti maday. Aga puta inikanda ka iti kwarta kat adda maday ngar aramidan da. Naganos ka nagsingkwento pa ni pare padong. Agaramit kitin iti maday. Wen, day tatirason mo, gaputa inikanda ka iti kwarta. Ha, ay, inteng aya, day tati pagalistuam, kwarta. Tiripon wanya ti arami dan dagiti tattao di tabalay da kabadong. Di nakmat imbaon ni Uncle Kao. Siyak nga rudan ti mangibaon ken ka. Mabuti nga kagawad. Pagbut ngam ko ma. Isu amapan ka. Sige, mapan ko kitain kagawad. Badaw, kunak man no binayadang uray ni Kwaraw. Kituin, Mike. Anya ngay aramidin na di tarwar. Ha? Day. Kaslag si matulog. Ingka kasarita. Ay katikak manan na, itikwarta na. Darasum, narigatin numaamuan na pagsusugalan dito'y balan. Manaw ko araw. Anya ti manaw tatabadaw. Damdamagit king ka, numanot ti kayat mau, taikang ka. Ay, umay ko lang kitain. No apayan nagado ti tao dito'y balayaw. Oh, alam mo, dahil tali maribaw. Ha? Agawit yan. Ay, kituwa na. No iso ti kayat ma'am. Nadumanan ti kwarta. Nangag mo ti imbaga ni Kwarog, inteng. Ay, pudno ka di tinangag ko, kwarong. Inikanak manan ni tatabadong iti kwarta kang kay. Apay asikalat inik ka na. Pati siya kumaa. Anya, amom lang arudan abay-bayadan na kayo day ta kumpare, tapno agulimak kayo. Ayunan niya. Nalawag nga inaramid dan apagsusugalan day tabalayda. Walang kay. Deta tipod now. Ay, sana mabalik. Bawal ti sugal iti masakuma. I-reportan iti pulay isang Ay, kay. no. Mapantapay dumawat iti kwarta. Sakbay nga aramidin taday ta. Ay, talaga nga agro-pro pa ka akwarta, inteng. Naa, Ay no, pasardagan nyo day ta asugalan. Kat saan kayon nga umawat iti uray manok. ay, wun gayam. Day tagayam tinaskin nga aramidin ta. Ayunan niya. Ay, maglakit din tanalaing yan tibanang ngagpanunaw. Ay, palakpakan ta ni Auntie Makastoy. Naa, Badaw, apay dagiti sumungad at pulays. Ay, wait. Ay, sus. Delikado to yan. Ay, pagsardingam ti sugal, darasam. Ayawanin na. At dadan dito'y dagiti pulays. Tiliwan na tayaw. Ay, pare, saan na kami matapalubusan na maibalod, Ay, agar aramid kayaw iti maiparet. Diyak ko mainaw-awat di intad mo akwarta. Ay, saan mi kaya't ti maibalod kinito yan ko, pare. Isa tulungan na kami mutin, Ay, awan ti kumpare. Uray binayadan kay Day. Uray pa. Isublit di bayad mo Ay, saan pare? Basta tulungan na kami lang kinito yan ka. Ta saan mi kaya't ti maibalod? Anya day tasaksak doon, Kwaraw. Pagdigos ni Uncle Mau. Saan? Paginaw da ito iniantay. Kunak ano pagdigos ni Kapitan. Di na kanon kaya tagdigaws. Di naman kayatan tagdigaws. Ay, isumot ti kunana. Tsak amaw, nuan niya ti aramidin ni antay. Ay, awan man nga ruden ati makaasidag kini Kapitan no kasta. Isungarod ati na kaya tagdigaws. Tadi na kaya't nga umasidag tumanin ni tata badong amang tad iti kwarta. Tagayan, at dar aramidan na amaday.
Ay kat anusan tayo latang aruden at tinabangsit a kapitan. Ay, tatabadong ken na natoyang. Liklikan nyo ti madi nga aramid. Nang runa pa'y no pagdaksan ti barangay nyo. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Marikwanang, umutangak man iti noodles ken sarditas. Bayadak no maalak tay tangdan ko ang naglabay di balay ni Mrs. Dunya. Sa anak nga agpautang. Na, good pirak mo dun maray. Nabayagan ang nakabayadak iti utang kaw. Ken sa anak ko nga imut utang italamanen. Uray pay. Ngam talaga sa anak nga agpautang ita. Awan si dami maray. Iso apang nga asim ka di at agpautang ka. Ay awan bibiyang ko no awan si dayaw. Basta sa anak nga agpautang, period. Ha? Day tala utang ti pagalistuan yaw. Uray tagbayad ak matadagaws. Ala ka din maray, pautangan na, tanay, talagang awan si daun may. Kasya na kami kadi. Uray anya pa'y ti bagbagam, ta talaga sa anak nga agpautang. Maray, umutangak man iti mantika, tabayadak to inton biga, sa anak nga agpautang maray, awan utang ita, masapol akash. Na, bayadak nga rod inton bigat, tamaala yung matay honorarium yo kada inteng. Sa anak nga rod nga agpapautang. Ikaw umutang iti kwarta tapno makagatang ka iti mantika, tatalaga sa anak nga agpautang. Kaslaawan pa nagtalog mo kanyak, mare. Kat good payerak mo. Kain kasla santang agkumari iti kasda pa nagsasaaw. Awan ti kumakumari, no negosyo ti pagsasaritaan. Na, kat good payerak mo, mare. Basta sa anak nga agpautang, period. Ala, pumanaw ka no awan kwartam nga igatang mo. Ala, inak nga ron umutang iti sabali nga store. Ingka lang, basta saan ka apautangan, nga oray agkumari tapay. Anya, umutang ka, kwarog? Nalipatak namin tayo kwarta. Tapos naggayam na ibulusa. Agkabawak sa tayo. Tikunam kitday, awan na talaga kwartam. Alan, nanakwanang. Pautangan na kiti drink kang tinapay. Tamabisina ka. Sa anak nga agpautang itan. Bayadak tumatin ton madamdama. Nalipatak lang ti kwarta. No kayat mo tag merienda. Ingka pa'y alaon tay kwartam. Mabisinak nga rudain. Isungarod nga imayat, mabisina ka. Ay sa anak nga agpautang. Awan bibiyang ko na mabisin ka. Ha? Anya ko makanyak ngay. Nakmanlangan di tabalay ni Violet. Nakmakimirinta. Ingka lata awan nagbibiyang ka. Ay na. Mayat da ito nalamis a Diyos Ala agmerienda ta close friend. Apag iso anak kaisaganak iti merienda idadda ka. Adoday ta. Iso asigilaan. Utang ak iti merinda kininanakwanang. Hindi na kayat. Akasla sa anak a good pier. Ado ti gimura kanina nakwanang. Tadi na kayat yan pautang. Mawatak matkit di Ngam uray siya a good pier. Di na pautangan. Nagbayad ak mo tadagos Alakit din. Agmeriendatan.
Diyak kaya ti naramid na. Mabisbisinak. Nang di naklakit din pinautangan na eh. Manipod ita. Sana ko nagumatgatang itila ko na. Ngamin, gulpiak amin ang masapsapol ko na inak makitsinda. Malaksay, no ada nalipata ka ginatang. Stanto mati aramida. Gulpiat amin ang iti tsindaan. Tapno sana ka maawanan. Aday taba daw. Mutan iti kompleto nga abastuta. Ay katmayat Naskin nga ginot Tapno umanay bastuta. Una, kantap no sa anakaw na mapanumot utang kini marikwanang nga imo. Naskin na maawatan ni Marikwanang. Tamalugi may no kanayon nga agpautan. Saan mo't ama bayan? Kailanan. Awan mabalin mo no di nakakayat na pautangan. Ay, manipod ita. Saan akong agumat gatang kenkwana. Noodles lang, di na... Agyaman na, Violet. Ay, ading kuanang. Umutangak man iti bagas. Ay, mayadak no maalak tayo pinsun ko. Nayibus namin ang tibagas ko. Day, makaalis ka. Inay, agul kayo mo, tata. Awan, yung magagagasak. Wala na. Utangan na ko ni tibagas, kuanang. Ingka umutang iti sa baling istaw. Ta sa anak nga agpapautang. Ay, may sakilo lang, mate. Awan na pulos kwarta. Ay, gatang ko iti agas ko. Saan ka pautangan? Ah, Diyak kaya't yagpautang. Ta amang ano narigat kayo ngagbayad. mayadak po kunakmay. Inaktualain tayo pensyon ko itong bigat. Dinubigat kanto na mangan. Anya, ay naimot kagayam kuanang. Inagpaikas sa nalaklakayan. Basta diyak kaya't yagpautang, period. Ay, Umay ka ni Jibalay, tata. Tikan ka iti bagas nga isa ang mau. ay na, agyaman akbasang. Imbag ka pa, ita makaawat ka. Mabitlaang maribanang! Papa na, marituyan. Agpadatan sa iti pagturungan. Kayat mo asawan, mapan ka di ta istor ni Saul. Ay, won, mare. Ay, naibos nga binti asin me. Nalipatak tumot tigimatang idinapanak na kitsinda. Siyak mo't mapanak gumatang iti buguaw. Kunak ngamin no dapay, ngam naibos mo kaya mo. Ala, intangarudan, mare. Apay asaan nga ititirsina ni Marikwa ng tipagkatangan, Mar. Ay, saan akong agumat gatang ijay. Ngamay, naimot. Di nakpay pinautangan. Nga uray bayadak mo't adagos kuma. Uray siya. Sana kung agumatgatang ititirsina na. Kan sa anak mo dun amapmapan ijay. Nasa Irakat iti inaramid na. Agbayadak mo't adagos, nukas tangad da utang ko. Ang tinakit din pa utangan ay. Uray siya nga rod, Maray. Kompleto ka ni ti groceries aklos prime. Kan nakitak ti karga ti ref mo itay linukatak. Nagado ti karne. Abasto nga raw, close friend. Kawan Nasken nga adalata nakapundo at araon. Tapno ada ilutom na mabisin ka. Saan ka amapan gumatang iti istor ni nanakwanang? When close friend, may mayat gayam no, da nakapundo at araon. Amom ka day? Napaliiw ko nga awanan ti mapan gumatang iti istor ni nanakwanang. Di na magnaminan, ti kinaimot na. Uray agpakpakasin ni Tata Siano nga umutang iti bagas. Tawan isang na, nung di nalatapin na utangan.
Nagkarimot kaila kaya bayadan na iti kabigatan na, tamaala na ti pensyon na. Hindi na lata pinautangan. Wan, udno day ta. Isu nga inayabak iji balay ata inik ka kun iti bagas. Nagluto ka kitnain, close friend. Kailiw ko tilutom kay. Ala, kakaiso na ana isarungan iti balay mo. Ali ang araw, agluto akaw. Ari ko anak, umutang akman iti mantika. Sa anak ngagpautang. Istampay laing amaray. Ay, no umutang kalagay ang pumanaw kan. Na, talaga gaya madi ka nagpautang maray. Ay, jak agpautang iti uray asinaw. Damag ko nga matutisuki tay istor ni Tadaya. Kat, anya kuma. Awan samot tayo, di umay gumatang iti lakong maray. No di da kaya ti gumatang. Oh, di saan laang. Anya kuma. Ay, maksayan ti customer mo, ano kasta maray. Uray mabulok dagiti lakaw. Basta saan ko nga ipautang. Bayag kamot na napanggimatang iti kapin. Itay pa'y nagburag tayo danom. 5 biis pa yun ah. Inkabil mo ko maititirmos Saanin ata ko naknumabi ka? Ay, napanak nga min ija istor ni Sol. Apay nagadayo gimatanga mo. Ino, adamot ti Tersina ni Marikwana. Ay, jak kayat. Nagalas ti ugali na. Uray siyak a good payer. Dinak man la pinautangan idi umut-utangak iti mantika. Imbagak pa'y abayadak iti kabigatan na. Mangmangi ko nga paisote kasta. Unada-ada imutan ni Marikwana. Wen, iso adya kun gumatgatang iti lako na. Innaklaangin gumatang ija istor ni Sol. Uray adayo. Awan ba't matataon iti Tersina, Marikwana? Tatalang matyada dito'y. Nakaul-uli magpay. Wen nga rod, kapitan. Anya tigatangam, kapitan. Umutang ako maiti tinapay at ay nakagkapay. Ay awan ti utang, kapitan. Ay ranapay nga awan kwartak. Bayadak lubigat. Sa anak ngagpautang, kapitan. Kunam nga awan kwartam, nukasta nga rod. Inkalaangan umutang iti kwarta, kat agsublikan to agumatang. Naa. Apay awan pa nagtalag mo kanyan. Kasladyak bayadan ti utangan. Kaslapay di nakamamon. Diyak agpautang nga uray asino kapay. Na. Anya ko man, si kati, kapitan. Ay no di nakpautangan. Sige. Inak ija istor ni Sol. Napainan pa'y dataw. Inkalaag anya ko man. Aw, ang galintay. May kamot ito istor ni Saul. Ay, win kwarog. Nagmerienda ka, Angkay. Nataginatang ko at tinapay kang soup drink. Ay mabisi na ka talaga. Napanak ititirsi na ni kagawad ko hanggang saan ngagpauta. Pinabay na nakpay. Nasair ang damdamin ko. Sanak naminan ang mapapaniti, Angkay. Matagatangam. Dito ikan istor ni Saul, agumatang. Naimbag ni Sul, taman nakaawat. Nagpautang pa'y. Ay, iso! Malang, nagmerienda ka ng kay. Ari ko anak, itay pa nakatugawak dito isangot ti Tersina. Gumawan mo't lati umayag ng batak. Wen nga raw da. Sikan samot ti malas. Nagkuna ngamin nagtugaw ka dita sangaw. Sikot ba't nga umayag agis-istambay dito isangot ti Tersina? Malas nga raw. Ne. Nimit tuyang ko dito lumabas. Nay, badaw. Anya ti kukuam, di tasangot istor ni Marikwana. Nagtugtugawa lang. Apay pa namaya. Inak kumatang iti itlaw, iti istor ni Saul. Nailaw kuman ijay bungat barya. Adala ko nga itlog, marituyang. Badaw, magawid kan. Di ka kundi tugaw dita. Sigay, inakaw. Naa, di nakpay pinansin ni marituyang. Kun adala nga roden lakok nga itlog. Apay anas ken amapan ijaayan ni Saul kat nagadayaw. Tamagam day tayo iti bagay, maray. Sige, agawid ako, maray. Aaguray ka. Ah. Imay kalaka di nagistambay ditaw. Adi ka man lagumatang iti uray may sakin day. Ay, saan maray? Agungay, nituyang ka, nung umata nga dito Tersina. Makitam ti ugali ni Marikwana, intay.
Di na kapay pinautangan iti tinapay, kat kunam amabisin ka. Ewan nga ron. Napakinanak pa. Ita tanapadasa mon, saan kan agumatgatang ijay tersena na. Mapankalangan ijay istornison, imbang ni Sol, tagpautang. Nukasta nga rod, ijay mat ti pagkatangak. Nagkadayon tuwit. Ay kat ibaon mon to ni Kwaro nga iso ti mapan gumatang Apay ngay, awanan ti gumatang iti lakaw. Awan man la ti uray ubing gumatang iti kinday. Kanya da ito, yan ang mapaspasamak. Damar. Taktakan marikwanag. Tamapan kami ija istornison. Agkuyog kami man na mapan gumatang ijay. Anya ayat igatangan nyo ijay. Kat kompleto akmat itilakaw. Intan maribanang. Word mara. Ay aguray kayaw. Marikwana. Saan nga raw? Alaman, sungbatan nyo man. Anya ti diferensya ti lako ni... May pagan ano dagiti lako, marikwana. Ngamen, imot ka, Awan konsiderasyon mo. Oray agpakpakaasin ti tao nga umutang, tamabisbisain, ngem di mo lata pautangan. Ha? Iso nga awanan ti mayat agumatang dito tersenam. Mapandaamin dita istornison. Kan, dado mapay nga istor dito barangay. Awan asim. Anyam sige Kitaan mi man, numakalako kapay, gapoy tinagalas nga og halay. Imot ka. Ha? Awan gumatang kadagiti lakom. Aging nga ag-expired dan. Ay, saan kumamot kasta Ay, saan mi na kaya ti gumatang itilakaw? Ay, malugi akong apirme no kasta. Ay, awanan bibiyang may no malugi ka man. Awan bibiyang mo kada kami. Iso nga awan mat bibiyang mikan ka. Ha? Sorry mga kumare. Ay pang-aasiyo. Bagaan nyo dagiti ka barangayan tayo. Tagumatang da dito istorkaw. Diyak kaya ti malugi ay. Ay nanakwa ng aya. Ala, ay wam dagiti ka baranggayam. Laglagi pam tay kunada. Ano na imot ka? Maimutan kan tuma. Ala sigay! Dinan tinagipusan ti sa balipay. Aparang! Ito'y drama tayo. Kapitan! Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Pugley. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Gled Binawe. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami! Wanang, umutang akman iti noodles ken sardinas. Bayadak no maalak tay tangdan ko ang naglabay di balay ni Mrs. Dunya. Sa anak nga agpautang. Na, good birak mutin maray. Nabayagan ang nakabayadak iti utang kaw.
Kun sa anak ko nga imot utang italamanin. Uray pay. Ngam talaga asa anak nga agpautang ita. Awan si dami maray. Iso apang nga asim ka di at agpautang ka. Ay awan bibiyang ko no awan si dayaw. Basta sa anak nga agpautang, period. Ha? Day tala utang ti pagalistuan yaw. Uray tagbayad ak matadagaws. Ala ka din maray, pautangan na, tanay, talagang awan si daun may. Kasyan na kami kadi. Uray anya pay ti ibagbagam, ta talaga asa anak nga agpautang. Maray, umutangak man iti mantika, tabayadak to inton bigat. Sa anak nga agpautang maray, awan utang ita, masapol akash. Na, bayadak nga rod inton bigat, tamaala yung matay honorarium yo kada inteng. Sa anak nga rod nga agpapautang. Ikaw umutang iti kwarta tapno makagatang ka iti mantika, ta talaga asa anak nga agpautang. Kaslaawan pa nagtalog mo kanyak, mare. Kat good payerak mo. Kain kasla santang agkumari iti kasta pa nagsasaon. Awan ti kumakumari, no negosyo ti pagsasaritaan. Na, kat good payerak mo, mare. Basta sa anak kon nga agpautang, period. Ala, pumanaw ka no awan kwartam nga igatang mo. Ala, inak nga rod umutang iti sabali nga store. Inka lang, basta saan ka apautangan, nga oray agkumari tapay. Anya, umutang ka, kwarog? Nalipatak namin tayo kwarta. Jak gayam na ibulusa. Agkabawak sa matay. Ti kunamkit day, awan na talaga kwartam. Alan na nakwanang. Pautangan na kiti soft drink kan tinapay. Tamabisina kaon. Sa anak nga agpautang itan. Bayadak tumatin ton matamdama. Nalipatak lang ti kwarta. No kayat mo tag merienda. Inka pa'y alaon tay kwartam. Mabisina nga rodain. Sumarod nga imayat tamabisina kaon. Ay sa anak nga agpautang. Awan bibiyang ko na mabisin ka. Ha? Anya ko makanyak ngay. Nakmanlangan di tabalay ni Violet. Nakmakimirinda. Yung kalata awan nagbibiyang ka. Ay na. Mayat da ito nalamis a Diyos Ala agmerienda ta close spring. Apag iso nakaisaganak iti merienda idadda ka. Adoday ta. Iso asigilaan. Utang ak iti merinda kininanak wanang. Hindi na kayat. Kakasla sa anak a good payer. Ado ti gimura kanina nakwanang. Tadi na kayat pautang. Mawatak matkid di Ngamuray siya a good payer. Di na pautangan. Nagbayad ak mo tadagos Alakit din. Agmeriendatan. Diyak kaya tinaramid na. Mabisbisinak. Nang di naklakit din pinautangan Manipod ita. Sana ko nagumatgatang itila ko na. Ha? Why? Sa bagay. Uray siya. Talaga sa anak agumatgatang kadagiti store ditoy. Ngamin, gulpiak amin masapsapol ko no inak makitsinda. Malaksay no ada nalipatak aginatang. Stanto mati aramida. Gulpit amin ang iti tsindaan. Tapno sa anak amawanan. Aday taba daw, gimulpi akon iti abastuta. Naimbaglaang ang tanalako amin anating mau. Iso aday ta, gimatangak meten iti kumpleto nga abastuta. Ay katmayat Naskin nga ginot tapno umanay iti abastuta. Una, kantap no sana kaun amapan umot utang kinimari kwanang nga imo. Naskin na maawatan ni Marikwanang. Tamalugi may no kanayon nga agpautang. Saan mo't amabayag ti panagbayad ka? No umutang akman ita, bayadak mo't lang kalpasan ti duwang aldaw. Kasjay, saan mo't amabulanan? Awan mabalin mo no di nakakayat na pautangan. Ay, manipod ita. Saan akong agumatgatang kenkwana. Noodles lang, di nakpay pautangan. At titibaya ti ginatang ko shampoo na nakwanang. Agyaman na Violet.
Ading po anang. Umutang man iti bagas. Ay, bayadak no maalak tayo pinsun ko. Naibos namin ang tibagas ko. Day, makaalis ka. Ah, Inay, agul kayo matata. awan, no magagagasak. Wala na. Kautangan na ko ni tibagas ko anang. Ingka umutang iti sa bali nga istaw. Ta sa anak nga agpapautang. Ay, nasa kilo lang, Mike. Awan na pulos kwarta. Hingatan ko iti agas ko. Saan ka pautangan? Ah, Diyak kaya tiyag pautang. Ta ang mga narigat kayo ngagbayad. bayadak to kunak, Mike. Naktualain tayo pinsun ko itong bigat. Dinubigat kanton amangan. Anya, ay naimot. Ay na, agyaman nakbasang. Imbag ka pa, ita makaawat ka. Mabitlaan, maribanang! Papa na, marituyan. Ipatak tumat tigimatang idinapanak na kitsinda. Siyak mo't mapanak gumatang iti buguaw. Kunak ngamin no dapay, ngam naibos mo kaya mo. Ala, intangarudan, mare. Apay asaan niya iti... Uray siya. Sana kung agumatgatang iti tersina na. Kan sa anak mo. Uray siya nga rod maray. Iso sige ah. Sa anak mo tan agumatgatang iti lako na. Kompleto ka ni ti groceries aklos prain. Kan, nakitak ti karga ti ref mo itay linukatak. Nagado ti karne. Abasto nga raw, close friend. Kawan Masken nga adalat ta nakapundo at araon. Tapno ada ilutom na mabisin ka. Saan kat amapan gumatang iji istor ni nanak wanang. When close friend, may mayat gayam no, at nakapundo at araon. Amom ka day? Napaliiw ko nga awanan ti mapan gumatang iji istor ni nanak wanang. Nagdinamag ngaminan ti kinaimot na. Uray agpakpakasin ni tata siya nung nga umutang iti bagas. Tawan isang na, hindi na lata pinautangan. Nagkarimot kaila kaya bayadan na iti kabigatan na, tamaala na ti pensyon na. Hindi na lata pinautangan. Wan, pudno day ta. Isu nga inayabak iji balay ata inikakon iti bagas. Agluto ka kitnain, close friend. Kailiw ko ti lutom kay. Ala, kakaiso na ana isarungan diti balay mo. Ali ang araw. Agluto akaw. Ari ko anak, umutang man iti mantika. Sa anak ngagpautang. Istampay laing amaray. Ay, no umutang kalagayam, pumanaw kan. Na, talaga gaya madi ka nagpautang maray. Ay, jak agpautang iti uray asinaw. Damag ko nga maduti suki tay istor ni tadaya. Kat, anya kuma. Awan sa amot tayo, di umay gumatang itila ko maray. No di da kaya ti gumatang. Oh, di saan laang. Anya kuma. Ay, maksayan ti customer mo ano kasta maray. Uray mabulok dagiti lakaw. Basta saan ko nga ipautang. Bayag kamot na napangimatang iti kapin. Itay pa'y anak burak tayo danom. Mabiis pa yun ah. Inkabil mo kuma iti termos Eh, saan nata kunak numabiit ka? Ay, napanak nga min ija istor ni Sol. Apay nagada gimatanga mo.
Imbagak pa'y abayadak iti kabigatan na. Mangmangit ko nga paisotikas ka. Kung ada imot ni Marikwa na. Wen, iso adya kun gumatgatang iti lako na. Inaklaan gumatang ija istornisol, uray adayo. Awan mat matataon iti Tersina, Marikwa na. Tatala ang matyada dito. Nakaul-ulimag pa. Wen nga rod, kapitan. Anya tigatangam, kapitan. Umutang ako maiti tinapay atay nakagkap. Ay awan ti utang, kapitan. Ay ranapay nga awan kwarta. Bayadak lubigat. Sa anak ngagpautang, kapitan. Kunam nga awan kwartam, nukas nga road. Inkalaangan umutang iti kwarta, kat agsublikan to agumatang. Naa. Apay awan pa nagtalag mo kanya. Kasladyak bayadan ti utang. Kasla pa'y di nakamamon. Diyak agpautang nga uray asino kapay. Anya kumano si kati, kapitan. Ay no di nakpautangan. Sige, inak ija istornisol. Napainan pa'y dataw. Inkalaag anya kuman. Ang kalintay. May kamot dito istornisol. Ay, win kwarog. Merienda ka, Angkay. Taginatang ko at tinapay kang soup drink. Ay mabisina ka talaga. Napanak ititirsina ni kagawad ko hanggang saan ngagpauta. Pinabay na nakpay. Nasair ang damdamin ko. Sanak naminan na mapapaniti ang gail. Matagatangan. Dito'y kan istor ni Saul, agumatang. Nimbag ni Sula, taman nakawat, kanagpautang pa'y. Ay, iso! Mala, agmirinda ka ng gail. Marikwanang, itay pa nakatugawak dito isangon ti Tersina. Umawan mo't lati umayin, gumatag. Wen nga road. Sikan samot ti malas. Nagkunang amin nagtugaw ka dita sangaw. Sikot ba't nga umaya kag is-istambay dito isangon ti Tersina. Malas nga road. Nay. Nimit tuyang ko dito lumabas. Nay, badaw. Anya ti kukuam, di tasangot istor ni Marikwana. At tugtugawa lang. Apay pa pa naman yan. Inak gumatang iti itlaw, iti istor ni Saul. Nailaw kuman iti bungat pariyak. At dalakok nga itlog, marituyang. Badaw, magawid kan. Di ka kundi tugaw di ka. Sigay, inakaw. Naa, di nakpay pinansin ni marituyang. Kun adala nga roden lakok nga itlog. Apay anas ken amapan ijaayan ni Saul kat nagadayaw. Magam day tayo iti bagay, Maray. Sige, agawid ako, Maray. Aaguray ka. Ah. Imay kalaka di nagistambay ditaw. Adi ka man lang gumatang iti uray may sakin day. Ay, saan, Maray? Agungay, nituyang ka, nung kumata nga dito Tersina. Makitam ti ugali ni Marikwana, inteng. Di na kapay pinautangan iti tinapay, kat kunam amabisin ka. Ewan nga raw. Napaina nakpay. Ita tanapadasa mon, saan kan agumatgatang ijay Tersena na. Mapankalangan ijay istornisol, imbang ni Sol, tagpautang. Nukasta nga rod, ijay mat ti pagkatangak. Nagkata yung tumit. Ay kat ibaon monto ni Kwarog nga iso ti mapan gumatang Kalawanan. Basitan ti gumatgatang ijay Tersena ni Marikwana. Kasta ti maala ti imot at taong. Apay ngay, awanan ti gumatang iti lakaw. Awan man la ti uray ubing kumagumatang iti kinday. Anya day to yan na mapaspasamak. Damari to yan kan maribanang. Ay, dumagas kayo pa'y dito, mga kumaray! Apay, anya ti bagam. Ay, di na kam taktaken, Marikwanang. Tamapan kami ija istornison. Agkuyog kami man na mapan gumatang ijay. Anya aya tigatangan nyo ijay. Kat kompleto akmot itilakaw. Intan maribanang. Wen, Mare. Ay, aguray kayaw. Apay adiyo kaya ti gumatang itilakaw? Damagam pala ang nuapay. Apay, di mo amuti sungbat day tasalod-sud Marikwana.
Saan nga raw? Alaman, sungbatan nyo man. Anya ti diferensya ti lako ni Saul kadag iti lakaw. Ken maysa, asidag diti Tersina kapag gatangan yaw. Ngam apay anas ken amapan kayo ija store ni Saul. Kukam lang dagiti lakaw. Di mi pagan ano dagiti lako, Marikwana. Ngamen, imot ka. Awan konsiderasyon mo. Oray agpakpakaasin ti tao nga umutang, tamabisbisain, ngam di mo lata pautangan. Ha? Iso nga awanan ti mayat agumatan dito Tersena. Mapandaamin dita istor ni Sol. Kan, dado mapay nga istor dito barangay. Awan asim. Angam sige Kitaan mi man, numakalako kapay, gapoy tinagalas nga og halay. Imot ka. Ha? Awan gumatang kadagiti lakom. Aging nga ag-expired dan. Ay, saan kumamot kasta Ay, saan mi na kaya ti gumatang iti lakaw? Sorry, mga kumare. Ay, pang-aasiyo. Bagaan nyo dagiti kabarangayan tayo, tagumatang da dito istorkaw. Diyak kaya ti malugi ay! Santo man. Ala sigay! Dinan, tinagdibusan ti sa balipay. Aparang! Dito'y drama tayo. Kapitan! Nas Basit. Sound effects. Glenn Binawa. Itingkay panagdangay.